Hi guys, mumeze mute? Nizeye yuko mumeze neza, mukomeye aho muri hose, mbifurije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Guys, nashaka kubibutsa yuko murabona yuko iyo foto iriho ngaho kuri video ni ijyanye n'ibyo kwa applyinga DV lottery means green card. Ku muntu rero utarapplyinga, nashaka kumwibutsa yuko iminsi yo kwa applyinga igiye kurangira, ukwezi ko kwa applyinga kugiye kurangira. Urabona ko bizarangira ku itariki 7 z'uku kwezi. Uyu munsi turi ku itariki 2, urumva hasigaye 5 days only. Ku muntu rero utarapplyinga, namwibutsaga agiye vuba yapplyinge, no ku muntu utarafata ifoto nagiye vuba agende yifotoze yapplyinge iminsi itararangira, kubera ko iminsi yarangiye ntushobora kuapplyinga ngo bikunde. It means ngo uzongera kuapplyinga umwaka utaha mu kwa 10. Urumva uyu mwaka uba nyine wamisinze ko wakapplyinga, kandi uba uhushije amahirwe yawe. Guys, ku muntu utarapplyinga rwose genda ugerageza amahirwe. Ni ibintu bidasaba amafaranga, ni ibintu bitagutwara umwanya munini. Just no kuapplyinga gusa ugategereza mu kwa 5 ukazareba ko amahirwe nawe yazagusanga, ukaba wabona uburyo ujya muri USA.